Baphawulile ke babukeli ngale mphumela bacinisa lidvolo laba likungakabahambeli kahle bahalisela labasebenzi kahle. Bantu babethu labaphumelele ematriculation ayisiyababongisa impela kuhle lokho basebenzile nembala ayisiyajabula besho bona ukuthi ayicha basebenzile noma ngabe isimo besinje kanti bakhumbule ukuthi solo live sase lockdown level 3 ama-mass gatherings awekho kutijabulisa ayicha akusijabulile emakhaya sifaka ifonyo social distance sasenjalo kanti abo labangaphumeleli ayicha kusatawusana kusasa futhi impilo itakuchubeka kuningi longawenza mdaka babo. Ngisabonke labo labaphumelele ngithi bekunzima kakhulu ku-2020 la sichamuka khona sibukene ne-COVID-19 so nisebenze ngekuqinisela siyanibongisa nalabo labangakaphumeleli akusiko kuphela kwemihlaba lokuchubekana nizame nalonyaka nitawugcina niphumelele. Ngibongela abasebenze ngokuzikhandla naphezulu kwesimo besinzima icorona ivimbile zonke izinto kodwa bakwazi ukuthi bengayitheli ngamanzi abandayo. Siyabahalisela kakhulu, congratulations lapho Nkosi yami abasebenze bakwazi ukuthi baphumelele. Kulaba abangaphumelelanga impilo iyaqhubeka basangavuka futhi bazixoshe. Ngithanda kuhalisela bonke bafundi baka-matric labaphumelele ngithi bende umsebenzi lomuhle kulesimo lebesibukane naso besingacabanga ukuthi bangaphumelela singashiyi ngaphandle nalabo labangakaphumeleli sithi akucali ngabo akugcini ngabo bangalahli ithemba. Halisela bonke abafundi ba-matric be-class 2020 ikakhulukazi u-matric waseMlulama Secondary School eHopewell ngithi ngiyaziqhenya kakhulu ngawo ngiyabonga.